Акриминогент птагылаза шатула ҿаҵыхәтәан ԥиаамҭазы арезонанс зауз ацәгьаурақәа арҭ атемақәа рсмираҿы ирылацәажәан ажурналистцәа рзы абрифинг мҩаԥыргеит аоппозициа ахаҭарнакцәа амшхә аԥштәы азҵаара хада иқәгылан аполитикатә партиа Аԥсны ахантәаҩы ԥасатәи ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа имашьына абылра. Аиԥылара иалахәыз аполитикатә партиа аруаа ахантәаҩы Тимур Гулиа иазгәеиҭеит ари ахҭыс ишақәыӡбо. Иҳәеит азинхьчаратә усбарҭақәа урҭ аҭыԥ ақәҵара ишрылшоз агәыӷра шимоу. Ас еиԥш иҟоу аусқәа иахьа ҳақәыӡбароуп. Ас ҟалашьа амаӡам, иахьа имашьынарблот, уаҵәы еихсыр ҟалот. Ари башамашаӡам ауаҩы зусҭазаалакгьы Аԥсны Аҳәынҭқарра иқәынхо аминистр, аҩныҵҟатәи аминистр русқәа иахәаԥшроуп, рыззынгьы зусҭазаалакгьы. Ас еиԥш иҟоу аусқәа ақәыӡбара аҭахуп. Нас мышәы избо сара Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыра макьана рыбжьы ҳмаҳаӡыст ари ахҭыс иҟалаз аус азы. Общественная палата иҳамоугьы рыбжьы ҳмаҳаӡыст. Жәлар реидгыла ахантәаҩы акриминогент ҭагылазаашьа уадаҩуп иҳәеит иара иажәақәа рыла ус иҟан ԥыхьатәи ашықәсқәа рзгьы. Аоппозициа ахаҭарнак игәаанагарала ари зегьы зхароу иахьа иҟоу аполитикатә еицлабрақәа роуп. Иара дрықәыӡбоит аҵыхәтәантәи аамҭазы иҟалаз ацәгьаурақәа. Арӡынба иажәақәа рыла раԥхьаӡа иргыланы иԥсахтәуп урҭ рыӡбара аус азнеишьа. Ажәлар хьчатәуп, ауаа хьчатәуп, аԥхьа игылоу убри иоуп. Ажәлар ҳхьчар ҳҭахызар, аԥхьа акриминал ҳаҿагылар. Ҳаз зегьы. Иахьа ара аминистр дахааиз ибзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Уи иара ауаҩԥсы нас иара иусқәа цқьоуп, сусқәа цқьоуп, сызҿу аус иашоуп ҳәа сгәы иаанаго иоуп абас иаартны иааиуа. Уигьы нас ҭабуп ҳәа иасҳәоит сара лымкаала. Аҳа аминистр имацарагьы изааӡаӡом. Ара Аԥсны Ахада лымкаала даҿызароуп ари азҵаара. Ана аӡәы хысра ҟалан, ҳаит ҩны уи иоуқәӡам. Системала ус дууп ари. Ус имариаӡам ас. Ҳаз зегьы апозициа аганахьала иахьа ацхыраара дагьааӡам. Џьа ҳарԥырхагахама амчра абри акриминал азҵаарақәаҿы. АМВД ҳақәԥалан. Хымзарак. Ҳаус жәуо ҳшәыдгылоуп ҳәа митинг ааҳцом, данааҳцом, аха ҳагьҳбаӡом иҟаӡам аусура. Убри ауп исҳәо. Аполитикатә реформақәа, аекономикатә программа ҿыцқәа, амайнингқәа, аԥсшьацәа уҳәа зҵаарақәа ирылацәажәан. Аоппозициа ахаҭарнакцәа рхатә гәаанагара рымоуп урҭ рыӡбаразы. Дара ражәақәа рыла атәыла напхгареи дареи реицәажәаразы иазыхиоуп. Акриминал иахьа уахәаԥшызар, иара ҳала иражәҩанамтәи иааӡом. Ауаа роуп, абра иҳалагалоуп рызы. Акриминал иҟоуп уа аиҳабыра, урҭ аиҳабыра ишырҭаху Аԥсны иалоуп, ишырҭахҵәҟьоу Аԥсны иалоуп. Русқәа ирҿуп. Аӡәгьы дырҿагылан са исымбацт. Вары в законе ҳаизҿу абри азакон, уи аӡбахә ҳа иҳаҳаӡом. Баша ацәажәарақәак ыҟоуп, аха убри Аԥсны Ахада убри иҽазкны убри дааҟәымҵӡакәа иҳәаны са исмаҳацт. Аиԥылара далахәын аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитрий Дбар. Иара аоппозициа ахаҭарнакцәа рызҵаарақәа зегьы рҭак ҟаиҵеит. Аминистр амашьына амцаркразы оперативтә информациа риҭеит. Иара иажәақәа рыла ахара зду дҭакуп, уажәазы иҿахәы иҿырхуеит. В данный момент человек, который поджег данную автомашину, задержан, дает признательные показания. Это Дмитрий Аргун. Находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто. Могу заявить об Убасгьы этом Дбар официально. дазааҭгылеит акриминалтә ԥхьагылаҩцәа рганахьала имҩаԥырго аусурақәа ртәы. Аминистр иҳәеит аҵыхәтәантәи аамҭазы рматериал-техникатә база рӷәӷәара инамаданы русура акыр ишыманшәалахаз. К сожалению, Министерство внутренних дел только сейчас начинает оснащаться материально-техническим обеспечением, и в данный момент мы работаем дедовским способом, как говорится. А преступники намного технически подкованнее, чем мы. Ну, этот вопрос уже решен. Больше чем на 100 миллионов закуплены и автотранспортные средства, и повышение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел. То есть этот вопрос решается планомерно. И еще раз повторяю, что на особом контроле президента все резонансные дела.
Аиԥылара хыркәшо иазгәаҭан арҭ азҵаарақәа ҳауаажәлар ргәы ишыҵхо апозициа ахаҭарнакцәа ирҳәеит ҳаԥхьаҟагьы арҭ атемақәа рышьҭыхра ргәы ишҭоу. Сима Аргәын-ԥҳа, Артур Каландиа, Аԥсуа телехәаԥшра.